Unikia Jini, Yang Bru, Bung, Donation Kemse, Joto Pakaya, Papa Lege Hamnai. Dah sila bari ni thamakan no ha. West Bandar lima YTF ni ruge. YTF. Bari ni thamakan dah disna mose. Hanya tahu mana drugs le mungkin kau. Bawa tu nungke, tu buat sage, tu maki ke. Apa tu drugs tahu? Ada ini pun. Tidak dalam drugs ke. Apa nunggu hak jadi raisa hangke, nunggu hak raisa hangke, terus nunggu, jadi pilihan zaman nunggu, pero pilihan nunggu, nunggu ni mampa, jadi bangsa, ni asal ibu kaham, ni pal kaham rawa kita nunggu thali nunggu ya, apa drugs le, apa jadi pilihan mana, apa tak apa, purbele tu, Amerika rawa, Delhi, Mumbai rasa kau, Guwahati kau, Shillong kau, tahu ke tu ciri jaga, ciri ananda, ciri kosan itu hak namanya. Lai kali tahu, cung 12 tarik ko. Lai kali tahu Julai ni 12 tarik ko cung. Drug awareness makibo ang dawasaro. Apa one of the most success drugs awareness game ever in Tripura sih. Baking ni apa drugs awareness tu korang kemo. 26 jon drugs lah umai pero baru nama kamu. 26 jon drugs lah ya bro, tumai amma pasung kare pakai halai sama cok tunggu. Mayungnya terle, cumpura bujung tangke, cungai bunga saya asama tunggu, salah kaya cok hi tunggu. Tini orang drugs pakai bukmana, sumundro se bukmana, himama Malaysia, cuma drug awareness kepada ni pakai ke bungse, loke pakai senen dari pihak. Je, angkoha, ang sudah ni lama himama ang tiriya, YBA, apa YBA tipang bayi boket. Brown timun itu mana lagi lego cuma rasali jadi pam jadi YTF motor hafrau kapsan mau kau sampai dia sekarang pero kan saya kehaya kelinya 26 jon pero beli drugs lah boleh tau tinio bro nundi andi se bro tinio tahun saya mage memang pada tu saya mage tinio ni kelapa jadi lo kali kedua football tunggu market tunggu apa ni sorak mah sama tinio bro pero ye berarti dol kami mulai pihak ini cuma lagi di nomor itu lagi Musad rawat ini, bahasa makhluk hamara cung YBA ini bukan, cung Tripura Youth Tripura Federation, je rasanya tu pam, je rasanya tu kemo, youth raw, musad rawat cung, bahasa mak pada hafal amat. Tinia, ho 12 tarik August, je International Day, dia cung pemiting YTF Basiram, YTF Kanchanpur, blok pemiting lagi cung, bagi cung lagi cung, mami birthday cung fix pak ini, mami singkir buat date le, sarat India ya, sarat Prithvi mana buat je kalau mau, youth dalam tu sanai, youth dalam khabar cari nai, youth dalam cung beke sama hari tak boleh cung, family baik sih nopo, apa nopo ada cung cung ayo, for a big team who has died due to thundering. Sweet matu. Apa bagi tu apa di maya? Bagi tu di maya, bagi maya apa tu? Ciri maya apa tu bagi maya? Akhir sih tak tu. Kalau panas setre, pada bahan dia, semua pada bahan dia. Apa angke? Rasa lezat maya, rasa dulu ini dulu kono se. Amak ini kok, baca ke amak ini? Hantu kan? Angsa tu baca percaya ang bakit ay bakit tanggung semua sama kantor ni sih ang just 2 minutes lang tahu apa dia semua baru tadi jadi program kimo YTF nanti kehapon thomaya YTF ni Tripura mana ni YTF nanti kehapon thomaya tadi no one can stop us now we are already crazy we are mad about what mad about our own people. We will sacrifice. We will do everything what we have. Pak kene jo. Bis kawat rem sat program to kene ni. Ang thangtu sohale bokan puro. YTF ni bena wo. Ai ni logo bahasa ma YTF ni strong day and night 24 hours 24 घंटा rai logo to. 24 घंटा rai logo to. Ang ya po hore data suban kon pa lo yo. Mungkin kaya masih tahu tahu aja.
Bapak. Mia dek tahu sudah bodinya. Juga yang cuma mereka kontak makhluk. Orang tu kena. Bapa ya ekta ko angko bikin pas sih keren. Anu ko diri, aku di situ. Body is to unique now. Anu ko na ko. Bo kaya se SYTF Central Committee Vice President mo matiwa ang sabi na nai. Bo program mo din kaya. Chili. Program te tok to na ito. Tire jo total pero han GPS jo free football distribution along with jersey. Tre ek sata dos din siyo. Jo tre Pondok kan jipiro jong kabar kenai. Bodi kita jin orang dokter jong kenai sih. Jong kantor sarana tu kenai. We are 24 hours ready to work for our people. Jadi pro ko pada jong tamu ke 24 jam tu elak sangat.